thonri we me goina ta khane general me rupian goi ta sa ini so sam da ko mixer khane allocation me to video ko hai profit loss percentage ratio proportion mixer hai ko goi hai tu ton thia rena mixer and allocation method sun soft so kan so sa me to video apni the jalo ko mixer and allocation to formula hai ko na na bam the rai me to atm khane kanai me atm kane rai me atm khane kanai me atm kane karium kan ko gang me to profit hai goi hai tum sun ko to ratio hai cost price हम गए से quantity तो हमने quantity तो ratio gang पनि मैं screenshot ला लो पो कने थाई लो पो को गे ना पनि मैं तो बेचारा profit खौ gang mi kan ko hai ko to ratio hai quantity kane cost price तो ratio gang dong so sa ko ani ho za lo ko formula hai profit percent hai cost price को khwat तो nge profit equal to selling price divided by cost price ko na the profit hai cost price ko khwat tong the ko na loss percent ne khane jalo do ko loss percent ne cost price ko khwat the kum je na ko pero ko loss ko na cost price quantity ratio ko gang tong the khane khane jalo do ko average hai total number ko khwat re calculate we total sum divided by total number na kum je na ko average na the kane average quantity number ratio ko kang ton the khane jalo da ko hane ani screenshot la lo pu ho cost price khane na the ko cost price ne kariu mi ton cost price ne ko ton ratio the quantity gan the ka zen do cost price ani kilogram ko khware quantity ko khware ka zen to cost price the rupees 10 per kg sa metaไม่ตรงเทียแต่gangตรงเทก็เลยนะให้เนี่ยเราแล้วก็ speed นะเท speed นะเท total time time ใน time ตัว ratio นะเทก็จะตัว speed है time को calculate हुए speed distance by time นะเทอันนี้ time เขาเนี่ยนี่เราก็ time है speed को calculate हुएก็มันจะ time को speed ตัว ratio gang ตรงเท discount นี่เราแล้วก็ discount เขาเนี่ย discount นะเท discount เขาเนี่ย mark price ตัว ratio นะเทก็จะตัวहै discount है mark price को calculate สุดตรงเทselling price divided by mark price को gang mam ha ko question hai kho thar ko rai mi question ko nine bam the in a classroom of 120 students the average age of boys is 39 and the average age of girls is 15 ko the average age of both boys and girls in the classroom is 35 find the number of boys in the classroom how I tell bam the 120 students nice hai ko the 120 students ko the average age of the boys average age til bam the ne girls no average til bam the boys plus girls no average ni til bam na the na ko ni to ratio to quantity ta da pni the kum je mai tong thai su kai ko boys na the ki to average age ti hai 39 nge til bam the और ना girls तो किन्हीं 15 ने till बम थे तो इन्हें तो करीब में तो average थे 35 है till बम थे को सुझाव को तो quantity ratio है जो काइपन सो 39 minus 35 है 4 ना थे कने 35 minus 15 है 29 बम थे 20 थे 4 5 है 20 4 1 है 4 को 6 9 बम थे total ratio units है 6 units 9 बम थे करना question को शायद total थे 120 students है शायद 120 लोगों 6 to the 12 ना थे मुझे तो find the number of boys in the classroom boys तो सिंग तो है 5 units ना बम थे 5 units तो जुक नहीं था into 20 लोगों तो 100 boys ना बम थे option A है सुमे थे और जालो तो को a trader had 9 quintals of wheat 9 quintals ना शायद मुझे तो he sold part of it 10% profit and the rest 20% profit so that he made total profit of 14% how much did he sell 20% profit okay rai में part है में 10% profit हम जुआन ते साय second खने लियम लो में ते में 20% profit जुआन ते साय कने करियो में ते पा करियो में कनाई ते पा करियो में को total overall ते 14% profit में ता नि साय कुम तो difference ते okay quantity ratio के दपने थे 14 minus 10 थे 4 ना थे खने 20% होते 14 ता तो 6 ना थे 2 3 6 2 3 to 2 कहीं ना बम थे में से 9 5 units है अजू कहीं नहीं था खो क्वेश्चन को जाओ ऑप्शन हुए केजी को तेल में आंसर है आंसर केजी को तेल में सो तो क्वेश्चन को तो 9 क्विंटल को तेल में तो मैं सारे तो हुए थे है क्विंटल केजी को पकांग सारे तो को 9 क्विंटल्स है 9 quintals 9 into 100 kg
supni the quintal khai na 100 kg e kum je na 900 kg kai ni the sa to ko nu total ko 5 units te hai 900 kg kai ni the 5 1 is 5 5 is 40 kai ni the kum sa to how much weight it is 20% 20% ko so to me 2 units 1 kan the kum sa to into 180 lo ko 2 is 16 2 3 30 360 kg hai kum 20% khok mai zuam to the kum sa to option b is option the ron zalo to ko a man buys 2 horses to kwan kanai mai kan khapu he lai sai 150 1550 kan cost price kum sa to he sell one to loss mai rai mai to kwan khok mai loss percent 23% ho zoni sai I minus log ne ka zan do loss mi jen rena profit khu soi to plus lo ko na kanai me to kwan khu trinak mai gain percent 27% khu mai zoni sai to kanai tong pa khri mai te overall te mai profit ni phang ma ge loss ni phang ma ge kalun tan ne sai ka mi sai to ai ho 0% lo me mi sai to kun to subtraction so ko kunu te khena me te kai to kunu to cost price to ratio hai phang kuni the jalo ko 0 minus 23 ke jan to minus set ma 0 song thia me 0 plus 23 ko 23 kai me the ko 23 kai me the mi sa da hai ni ja 27 minus 0 hai 27 kai me the kunu to total hai 10 7 plus 3 10 2 4 50 units hai rupees 1550 ka isa method 005 3 15 505 misal to kwan rai me to kwan man de to zup ni tha 31 multiply lo ko misal to 837 ka ni the ni 23 to kwan kanai me to kwan man de to zup ni tha multiply by 31 so lo ko misal to 713 misal to option c has option the current jalo to ko joy purchase 2 cars so total rupees 80 lakhs से 80 lakhs का Zoe shampoo car का नहीं लाया है cost price है later on he sold the first car at the rate of 16 profit में rai में car थे 16% profit का में जोने सा न का नहीं में car तो रहना at 32% profit है 32% profit में जोने सा thereby he gains 20% overall में पाकरी में का तो संतुआंग profit सिंह थे 20% ताबा में सा कुनो तो ratio है cost price तो ratio हो kai pani जजाव को 20 minus 16 थे 4 ना थे 32 minus 20 थे 12 ना थे 2 3 or 4 3 थे 12 or 1 थे 4 3:1 kai वन थे में हा मैं cost price को तीन वन में question रिटर्न में तो what is the selling price of the first car मैं 16 profit को जो में selling price थे azu so than to ngai ni kho to cost price ko nai na bam to da tu kya so ta sa to 16% profit hai 16% profit hai 4 by 25 sa to ngai 4 hai profit the kane 25 hai cost price the kme sa to selling price so zu ni ta selling price sa to profit kane cost price the pa kru lo ko 25 plus 4 the 29 the kane 25 29 hai selling price ta apne the 25 cost price ta apne the cost price 25 units है अन्यो 80 lakhs है तो ना क्वेश्चन होती है लवम थे 80 lakhs तेल में साथ तो सेलिंग प्राइस है 29 है सो का अपनी था साथ में है अन्यो कॉस्ट प्राइस तो 25 में है 80 नहीं तो मुझे जालो तो को आक्रम का तांसवाई मिना थे तो कॉस्ट प्राइस तो टोटल है 4 9 अब मैं 4 80 लाख सा तो दे मैं 4 80 लाख साइज है तो 4 तो 20 लाख से एक में से तो है 16% प्रॉफिट जो है मिथे एक में किंतु 20 साइज तो 3 to the 60 लाख तो आपने थे में कॉस्ट प्राइस है खरीना कॉस्ट प्राइस है 25 यूनिट से टील बम है कपीरो को है जालो वो जे तो मैं है 60 लाख से साइज है तो सेलिंग प्राइस 29 units the azu ta apne tha sam ko 60 lakhs divided by 25 into 29 size to answer is 69.6 lakhs ta apne the hai option c hai so mein option the फिर zalo देखो what quality of with at rupees 9.3 per
kg is mixed with another quality at a certain rate in the ratio 3 8:7. If the mixture so form what rupees 10 per kg, what is the rate per kg in the second quality? Sai to rame quality thì है rame quality là 9.3 rupees nai sai second में quality thì thôi anh command số time के này cái này to mix sum gan của cái này phăng में मान ते rupees 10 này sai cái này to quantity thì है question là 8:70 là bao mấy ratio đấy mấy anh khoa giáo có 10 minus 99.3 है equal to 0.7 cái mấy 0.7 này anh mấy cái sum như tuần đấy có sai 0.7 tuổi thì cái tuần sau còn into 1/10 cái sai to 7 into 1/10 là 0.7 cái nếu mà sẽ khăn này cái số lỗ into 1/10 sai to 0.8 cái 0.8 cái như thế mới sẽ thay plus lỗ 10 là có số sai to 10.8 cái như thế mới cái to second में तो quality command थे मिसाल तो option D so option थे करना जालो तो को in what ratio so 20% ethanol solution be mixed with 40% ethanol solution to obtain 28% ethanol solution करना राइ में mixer ना न बम थे में 20% में mixer होते 20% ethanol ना ऐसा है मिसाल तो second में mixer है ने 40% ethanol ना ऐसा है मैं ethanol है कनी कोई करियो में कन कोई mixer 1 kan mixer 2 kan mix solom kan kote ethanol to ratio te total ratio te 28% ethanol kai dare sa to kan to mix solom te quantity to ratio kai ni the me sa 28 minus 20 te to 8 na the khoren 40 minus 28 te to 12 na the 4 3 is 12 4 2 is 8 3 is to 2 na the me sa option C so option the khoren zalo to ko 8 there said 960 kg of rice 960 kg nice hai current he solve part of it at 20% profit raim kok mein 20% profit hok mai zoni sai the rest at 8% liam lo mai ko goi tu nak mai 8% profit hok mai zoni sai so the he made a total profit of 12% mai total overall profit hek mai phang mai 12% hok mai phang de sai mai ka to profit ha to ka to quantity to ratio जाओ को तो 20 minus 12 8 9 थे 12 minus 8 4 9 थे 4 1 is 4 4 2 is 1:2 तो ratio को मैं कहते मैं 3 units total है 3 units थे 1 plus 2 है 3 थे तो क्वेश्चन को तो मैं total quantity है 960 kg थी और मैं 3 3 is 9 3 2 is 6 3 2 0 है सो थे मैं तो did it sell at 8% của chọn tôi rồi 8% chọn 2 units của mày doan cái này mày 2 units into 320 to 326 2 to the 4 to 3 the 6 640 kg của mày 8% của 8% profit của mày chọn thế mày sẽ to option D hết số mày option thế có thể là zalo đó có in a container of wine there 50% spirit rồi wine container của phải 50% spirit này sẽ có là mấy if some part of this mixture is replaced by another wine having 20% spirit, such that a new mixer percentage of spirit becomes 25%, sai mai mixer này nó mà dầu mù từ được mà nó sẽ số gan để sai mà sakam dụ số gan số thải mà cái sakam nó sẽ số gan để sai mà số gan mà sinh cái là khát nó mà hạ rồi đấy mixer khát mai có thôi tụi số 20% ethanol này mà dầu mà बोलो तो थे सारे मैं replace सो में थे replace सो मिले लोगों दा मैं क्लाकन दे remove सो मिले मैं सकम खा लगाने साथे सकम खा लोदा कुम सुम में क्लाकन दे मैं तो मैं mix सो में 1 plus 2 mix सो में को मैं गांव है 25% spirit ऐसा 25% spirit है सामने तो नहीं तो ratio तो जाको मैं quantity तो ratio गांव में थे और 50 minus 25 to 25 में थे करना 25 minus 20 to 5 na the 5 and the 5 5 5 to 25 na the misal to question din sai replace sumite azu do part azu do so replace sumite sai to total to 1 plus 5 6 na the to replace sumite 5 units se kum to 5 6 units ko te me 5 lagan the replace way sa tung the misal to option C hai so me option the koren jalo to ko in the industry, the average salary of the manager and the worker is 88,000 and
thousand respectively. The average salary of the manager and worker is 24,500. If there are 38 managers in this industry, they find the total number of employees को ना बनते manager तो average salary है deal बनते कने worker तो average salary deal बनते कने man manager कने worker कने करियो में तो average salary deal बनते जैसे कने तो ratio ती है मनसाइसिंग number of workers number kai bin to manager to sing ka ni worker to sing kai bin the me za ko manager ne hai average salary hai 88,009 bam the ne worker ne the 15,000 average salary 9 bam the ne kariu me the hai 24,509 bam the to ratio the number to ratio kai bin the me sa to 88,000 minus 24,500 so come to 005 3 na the 6 na the corona 005 9 and 1 pay which I to 005 on the 5 9 45 5 on the 5 5 to the 5 7 35 question is manager saying hai masai gan 38 nai sai 38 manager nai sai to 19 units sai 38 gam into 2 19 to the 38 gam take me so total manager plus worker hai 127 plus 19 the 127 plus 19 sai to 6 4 1 nai take me so into 2 so ko 2 6 12 2 4 8 9 2 and 2 292 है total manager ने worker ने तो सिंग थे मुझे option A सो में थे उन्हें ज़ालो तो को option number 10 70% of loan at interest 9.5% per annum and the balance 19.5% per annum. What is the interest rate of the full amount को ना है quantity तो ना deal बम थे quantity को 20% को है को में है 9.5% interest of my tea sai cũng sao tôi liệm nó balance sai tôi 30% है balance liệm nó thế cũng sao tôi nói có thể mà 19.5% per annum में जो अंदर मैं ती padre sai nó đó तो average cái này mình nói cái mình तो है pro sa तो em तो cái तो quantity है cái pro को sao cũng là 70 cái này 30 này thế 007 cái này 3 तो है cái này ratio này thế और mấy को mình question को ऐसा करते मैं तो gap है पीरो में gap है जाल वो मैं पीरो में तो gap है 19.5 minus 9.5 है 10 units ना बनते खने खाओ को पाओ quantity तो ratio थे total जाल तो को 10 ना थे पीरो ने 10 को पाओ ने 10 मुझे तो equation de balance तो थे सा तो थे मुझे तो direct है को है plus हो तो direct है 30 ले और 3 ले 9.5 है plus तो 12.5 का अपने थे मैं आंसर टाप नहीं थे है ना लुमसी में तो ना थे सेक्स डॉकॉम है 19.5 minus 12.5 है 0.77 कहते हैं कौन इसमें ना थे तो तुम सुनते आंसर सुनते जा तो थे तो ऑप्शन बी है सुन में ऑप्शन थे और ज़्यादा तो को सॉफ्ट पेपर में सोयाबीन रुपीस 12 per kg with soybean 9 per kg in the ratio A is to B and sold the mixer at rupees 11 per kg to have a profit of 12.5% of its total investment. Find the bill of A is to B. Không nãy nu tại cost price cái này cost price không nãy thế cái nào tổng cost price cái điều mình tại mix lom tổng thế này là thêm cho không phải quantity tổng ratio cái này sẽ tổng thế bây giờ ho cost price rate को है 12 rupees 12 per kg ना थे cái này mà có na 9 per kg ना थे rupees 9 per kg ना थे không cái này tổng có to 11 ko 11 hi la so pani dai sam ko la pani the ke zen to mai 11 ne selling price de ko anu sun me to ko cost price ke ni ko cost price kan tung de ko to selling price kan te kum chen la pani the 11 lo sa de to kum de to we ta so pani tha sam kan ko ko 12.5% profit e to na sai 12.5 sam 1 by a sa tong the 1 by a 1 है profit थे कने सी 8 है cost price थे में sa to 9 by 8 में 9 रे ना selling price था आपने थे कने cost price 8 रे ना cost price था आपने थे खा है ने 9 रे ना selling price है question को तील बम थे rupees 11 ने तील बम थे में sa तो cost price तो 8 तो जो ने था 11 by 8 11 by 9 into 8 ना थे में sa तो
88 by 9 này thế có 88 by 9 hi kan the to có cái tong minus số to 88 by 9 minus 12 số to me fraction cái thế cũng dần suai to cái fraction laga nên thế mình fraction laga nên tu cái số này ta có into 9 so sai to ka gan nên thế có 9 multiply số to có ni 9 multiply slow có ni 9 multiply slow có 9 9 cancel số thế có 9 to the 18 9 was a 9 10 10 8 này thế có 9 9 is 81 ko 81 này thế có tổng difference giao lo thôi 108 minus 88 is 0 20 này thế có vậy nên khả năng nó là 88 minus 88 minus 81 thì to 7 ko này thế tổng quantity tổng ratio thì 7 is to 20 hay option A है A is to B thì मैं phụ bổ ra tổng thế मैं A is to B है option A ko 7 is to 20 thì lúc thế nên giao lo to ko a bowler gives run at a rate of 11.5 per wicket. In the next match, he takes 5 wickets for 40 runs. Because of this, his average is decreased by 0.5 per wicket. Find the total number of wickets till last match. Sai mấy tổng question của tôi theo số đăng ta sang phố question của tỷ là mấy average mấy bowler sang tôi ball hun để phụ cricket của mấy ball hun phụ tôi average runs equal to 11.5 run per wicket saiไม่ใช่ตัวอันนี้class หาคุณนะ average run หาตัวก็ calculate สุบให้ wicket ก็ calculate สุดท้ายก็ไม่ใช่ตัวอันนี้ตัว figure หาอันนี้ตัว diagram ให้คุณไก่เป็นเท่ average runs คันนี้ให้ average runs ไม่ใช่ตัวเขาให้ average runs cho có cái nó mà wicket tổng ratio cái như thế này mấy wicket tổng ratio cái như thế mấy tổng diagram xin xuống là slot ko mấy question là sao còn nó mấy before last match khả này rồi na last match thế lôi mấy tổng match có thể before last match có tổng ratio average run है 11.5 này sai 11.5 runs này thế saiไม่ใช่ตัวคะแนน last match ก็ตัวจุดนี่ท่ายาวแล้วก็ in the next match it takes 5 wickets for 40 runs ก็เนี่ยขอแล้วก็5 wickets है 40 runs से sai तो 5 1 5 5 is 41 wicket है 8 runs थे और है कौन नहीं सानू है average runs equal to 8 runs per wicket खत को run पक लें तसत खंडा कई लो थे सतों थे को में सारे तो 8 को ना भी नहीं थे तो कतों कनाई में तो थे जालो तो को because of this his average is decreased by 0.5 run per wicket sai mấy pu है ball hun में pu है hun सुई थाव थे को में एक कतों hun में ball hun accurate सुथे कम तो में तो ball दबा में pu कतों run थे decrease सुथे ऐसा तो थे में hun सुई में तो में stamp थे में hun ताव रब थे कम तो ना bed दबा में pu थे को में ball दब ताव दंगम के ball दब ताव दंगम तो में तो में कतों run डाव थे ऐसा तो थे कतों run ही decrease सुपनी थे में pu तो decrease by pu batsman pu to run decrease um the azur decrease of 0.5 decrease away to question ko salo me kuma sa to 11 ko kai dap ni the me pu to batsman tung puri ye ya run sa to batsman tap ni the ball hu me pure sa no pak wam tum ke na kom tin na by ba me pu to pri the ko nu ra bam ha sa to ko kai mai to zup ni tha sa to 11.5 minus 11 to 0.5 na the ko re na 11 minus 8 to my wicket है तो 3 units ना थे मैं wicket तो ratio ताप नहीं थे wickets तो ratio थे मैं शायद तो को 30:5 ना थे 5 1 5 5 6 30 को last match को थे न्यू क्वेश्चन को शायद 5 wickets से शायद ऐसा तो मैं 1 unit से 5 wickets से शायद तो total थे
till last match I find the total number of wickets to me 6 plus 1 to 7 the 7 into 5 so to 5 the 35 wickets take me to option D so option the còn zalo đó cô mấy question hay nè lạ khăn mấy question đấy ai na value thì hi bài na hi lâu đó tin đấy anh yêu confused time mà khoảng khoảng gai thế rằng nhiều Thái Lan này cũng sẽ là hào đó tung ấy cricketer whose bowling average is 26.8 runs attempt to average runs equal to 26.8 runs per wicket còn là thế giờ tôi câu hỏi là before last match câu còn là bên thế takes 5 wickets for 32 runs in the next match thereby improving his average by 0.6 points in the last match. The number of wickets taken by him before the last match giờ tôi câu hỏi last match này đáp như thế before last match so tôi 26.8 runs này thế là không là câu last match so tôi dụ bộ 5 wickets có thể 32 runs này thì mình sẽ tôi 1 wicket của tôi dùng như thả 1 wicket của tôi 32 by 5 cộng như thế 32 by 5 sẽ tôi 5 6 là 30 5 4 là 20 6.4 này như thế có 6.4 này như thế có total và cái nhiều toàn average thì do có thereby improving his average by 0.6 points in the last match mình sẽ tôi cái tổng ball hôn mình phụ được hôn suy thảo tất sản thế hôn suy thảo mình tôi mình bài với mình phụ batsman phụ được bài đang ngắm cái tổng bài đang ngắm chúng tôi cái tổng run hay rào thế run rào cái mình azu 0.6 cái tổng 0.6 run sẽ decrease cái thế sao tổng thế mình bài với mình phụ ta như tôi minus loco 2 này thế 26.2 này thế cái tổng câu hỏi wicket tổng ratio gần đáp thế the wicket ratio the 26.8 minus 26.2 sai to 0.6 này thế na 26.2 minus 6.4 sai to câu này 19.8 này thế 19.8 này thế mình to cancel số cô 6.6 63 is 18 60 is 18 này thế câu này question của thầy mấy last match của wicket है 5 wicket से तो ना sai to find the number of wickets taken by him before the last match last match loi ma ko tong wickets 33 units before last match mai 33 thon tho azu ni tak mai wicket la lo ko mai han 5 multiply so ko 5 3 the 15 5 3 the 15 16 so 165 wickets ek mai last match loi ma ko mai last match gang mo mai to match ko hu mai match ta ko to mai 165 wickets la lo duwe sa tong the question number 14 है जाओ को question number 14 ने सब में question cricket तो question दे के को तीन भाई गांव अपने तुम्हें तो the battling average of cricketer is 50 runs per innings है तक मैं question को तो the cricketer who's bowling ball shot में पुतुं प्री राय ना ता ball shot पुतुं लांगो राय के अताव तो ball दब में पुतुं प्री रादर हो ना मैं ball दब दे को हा तो cái tổng formula cái tổng equation đúng cái đáp để battling average có cái đáp để battling average equal to 50 runs per innings है giờ tôi nói tổng figure thì tụi bạn अपने था xong rồi có battling average có nạp để the battling runs ta nạp để có này battling nạp để battling average nạp để có này battling average còn nạp để đó có ratio thì innings to ratio học mày không kể được như thế cái dạng thôi battling average innings của khoa đó thế nào gì không tụi mày thôi đó là cô khoa cái đó cô mày hệ what is the total number of innings played by him till the last match hay before last match là cô còn này last match là đó cô before last match tổng battling ratio battling average thì है 50 runs per inning này sai cái tổng last in the next 5 innings 5 innings của tôi mày 400 runs ở đây bây giờ tôi inning khác tôi dùng lên tập 4 5 8 40 bây giờ tôi one inning của này 80 runs tổng thể or hàm cái sao tôi average battling 80 runs
per inning sa tung the de ko 80 lo ko de to ta khau hai khena nap ni the there and thereby increase his battling average by 5 runs mai khena ni the kla ta ko mai to previous questions le khena me khotu ne khena lap ni the khau question is sai and his increase his battling average ta to mai bai bam pu the bai chi ki thau da the bai chi ki ta to run he ki thau de mis to ko to run increase the 5 runs increase with to ratio ko to average dia 5 runs increase with to 50 plus 5 है 55 gang pni the na kun to ratio the innings ratio ho gang na pni the innings ratio the jaw lo ko 55 minus 5 the 5 na the ko re na 80 minus 55 the jaw lo ko 5 25 ko na the to ratio the jaw 5 kon the 5 5 5 the 25 ko salwe last match ko te ko ma hai 5 innings na sa 5 innings sa de to what is the total number of innings played by him till the last match? Last match for side to 6 units and neither 6 units so you need the 5 plus 1 is 60 into 5 side to 5 6 is 30 innings neither side to option A has some option the zalo ko khablia me question the me ni kla khan me question de kala me tele the battling average of a cricketer me ni battling batsman to puri de is 22% runs per inning battling average sako jadi to battling average ini 72 runs per innings mai he battling average he innings ko khwate ko me sa ni to ratio he innings to ratio kai pani the jalo ko before last match arena last match jalo ko ya de to before last match the battling ratio the 72 na the kuna in the 4 innings in the next 4 innings hote my 80 runs lal we sa 80 runs hai to 4 to the 1 inning hai 20 runs sa to the ham ge sa to in another term battling average hai 20 runs per inning sa to the ko ja ko last match ko mai 20 runs per inning la lo the te to ko mai to total te ja ko he score and thereby decreases his battling average by 2 runs ta thok me ko to battling te swan kai da the sa to the mai batsman he to su tin so tha me ko mai pen kan swan kai the ka jeng swan kai ti ja the me average battling average by 2 runs decrease hu me ta ne to -2 lo ko sa to 73 kai dap ni the 73 हम अगर 70 सा प्लस 72 -2 तो 70 थे अतः तो रेशियो है इनिंग रेशियो के अपने थे इनिंग्स रेशियो में शायद तो 72 -70 थे 2 ना थे 20 -70 थे तो 50 ना थे 2 to 25 ना थे में शायद तो मैं 1 यूनिट से जो 4 इनिंग्स है ऐसा क्वेश्चन को 4 innings in the next 4 innings I mean last match by 4 innings take me so to now what is the total number of innings played by him till the last match hey total innings so the total innings 6 innings 6 unit time so to into 4 4 6 24 6 I'm okay 25 plus 1 is 26 at on the follow am okay na into 4 into 4 6 is 24 na the 4 to the 8 9 10 na the 104 innings na the option D है some option थे तुमको थे मेरे को ना वीडियो जो सो इन चालो मैं खानता वीडियो है गाइड थे लाइक लो सब्सक्राइब लो कनी शेयर लो तुमको थे